Danas ću pokazati kako se priprema temeljac za supe, takozvani buljon sa telećim kostima, mlade teleće kosti. One se prvo opkuhaju, moraju se opkuhati par minuta, 5 do 10 minuta se opkuhati, ne smije puno, uglavnom da prljavština ode sva s njih. Jer supa mora biti, ovaj temeljac mora biti proziran i ne smije biti masan. Znači i ne smije puno, poslije se stavlja u hladnu vodu, pokazat ću poslije, ne smije više da kuha. Mora stalno biti na granici između kuhanja i, znači da polako, da pomalo na granici, prije nego što opkuha, mora se zahladiti ponovo da ne bi kuhao. Da bi se očuvala bistrina i neki minerali. Minerali u stvari se ne mogu uništiti, da bi se neki kvaliteti sačuvali od prevelikog kuhanja. Evo, to dok se kuha, sad ću pokazati ostale sastojke koji dođu u koji su sastavni dio, neizostavan dio tog temeljca. Mrkva, grubo sjeckana, imamo celer, evo ovdje, celer, njega možemo malo usitniti, evo, na primjer, evo ovako, njega ćemo malo usitniti, to ne bude grubo, evo, ovako, mrkva i ovaj lauh, znači njega možemo samo ovako, evo, ova prasa, evo vidite, ovo ovdje što imamo, evo, to su ti sastojci koji dolaze koji se stavljaju u taj temeljac. I to se kaže osnova za sve ostala, tako reći, sva ostala jela mogu biti podloga za ovaj temeljac. Evo sad, znači, pošto je ovo opkuhalo 5 minuta kuhalo, sada ćemo ga, tako, pošto smo kosti opkuhali, evo, kosti pošto smo opkuhali, sad se one stavljaju u hladnu vodu. Evo, kosti idu u hladnu vodu. Onda stavljamo mrkvu. Evo, pošto smo kosti opkuhali, ponovo u hladnu vodu stavili, povrće dodali i imamo još luk, pečeni luk. Evo, vidiš, pečeni luk isto ide. Evo, vidiš. On se mora zapeći brzo. Naši luk kad je pečen, tavi, mora se na grilu isto zapeći. Znači dodajemo ga unutra, stavljamo, ima li loberblat, stavljamo loberov list, kojeg nemamo. Evo viš, pošto smo nastavili povrće i kosti da kuhaju, evo, dodat ćemo još loberovog lista, onda ide biber u zrnu,
A mislim da je ovo samo malo nagrublje izrobljen. Nema ga ovdje. Biber u zrnu. Biber u zrnu. E sad, ova supa, buljon mora da 1 do 2 sata, 2 sata da se polako cijedi. Ona ne smije da kuha. Kad počne da kuha mora da se zahladi hladnom vodom da bi ona polako vrijuckala, tako reći. Evo. Kad počne ovako da se vidi da treba da pođe kuhat, zahladi se hladnom vodom, tako. I 2 sata treba da kuha tako lagano 80 stepeni. Evo možemo ubaciti ljusko od jaja, evo vidite. Ljuska od jaja. Ja sam se nekada pitao šta znači to kad sam radio u hotelima gdje su nam naređivali šefovi kuhinje da stavljamo. Poslije sam ustanovio, čitajući kroz internet, čitajući da je ljuska od jaja najjači špender kalcijuma i nekih minerala još. Najviše kalcijuma ima u ljusci od jaja. Tako da svi ti minerali koji su u povrću i u kostima, onaj želatin, evo vidite, evo da se vratimo na naš buljon, evo vidite, pošto je počelo ponovo da kuha, ona se mora zahladiti ponovo i mora se nazad malo isključiti na manji. Dodali smo hladnu vodu i zahladili, da ne bi više kuhala. Evo. I sad smo dole smanjili. Smanjit ćemo skroz na 1, 2, 3. I tako sat, dobar do 2 sata da se polako cijedi. Jer ne smije prejako da kuha, da ne bi bilo previše mutna i da ne bude da ne bude masna. Znači treba da se iscijedi sve što ima unutra u ovim sastojcima, da se polako iscijedi u vodu, tečnost. Da vidimo što radi naša supa. Evo, pošto nisam imao biber u zrni, sad ćemo da dodamo. Evo. I biber u zrnu. On kad se iskuha, on se procijedi, on se više ne vidi, ali ostanu oni sastojci zdravi od njega, njegova aroma ostane unutra. Evo, vidite, supica već 1 sat dobar kuha, znači sad je 2. sat. Sad će 2. sat, sačekat ćemo još jedno pola sata pa ćemo je procijediti. Kad budem procijedio, pokazat ću vam fino kako su iz kosti, kako su se kosti raskuhale i kako je izišlo iz njih ona srž, sredina. To ono što je kvalitet, što unutra, od čega, gdje su najpotrebnije minerali koji potrebuje jedan čovjekov organizam za cijeli dan. Evo, vidimo. Evo vidite. Još malo ćemo sačekat, pa ćemo cijediti našu buljon supu. Znači ovo supu ja sam danas stavio količinu otprilike za 1 sedmicu dana za 2 persone. Naprimjer, ako ima 2 persone u domaćinstvu, dovoljno napraviti ovo jedan lonac od koliko 10 litara i ono može biti, kad procijedi se, ohladi se, stavi se u frižider i cijelu sedmicu može se s njome kreirati, to jest raditi svako drugo jelo
koji umjesto da se vodom zaliva, uzima se taj buljon koji ima u sebi sve te dragocjene sastojke koje čovjekov organizam svakodnevno ima potrebu da bi funkcionisao, da bude zdrav. Znači, za cijelu sedmicu dana iz kilšanka, iz frižidera, uzimamo količinu, danas, na primjer, ako pravimo neku jaku čorbu, ako pravimo bilo koji sos, možemo to upotrijebiti, dodati da ima tog sastojka u kojem su tako ti važni sastojci za minerali i kojekakvi vitamini. Evo, sad ćemo procijediti supu. Sad ćemo supu procijediti, buljon. Evo, sad ćemo buljon procijediti. Ali u mene gledaj, pokrenu me. Evo vidiš, sad ćemo procijediti, pošto je ona gotova. Evo vidiš kako je lijepa, gledaj. Lijepa, bistra. I sad je ovo, sad ćemo ovo procijediti. Ovo se normalno baca sve, ovo već iz njega izišlo sve što valja, što treba. I njega ćemo koristiti za sve ram, krem, supe i čak se sosevi rade sa ovim, mogu se zaljevati, kombinujemo mi u kuhinjama, u hotelima, uzimamo tamni temeljac, demiglas, on kad se izreže u kockice, kad se razlije na pleh, onda se uzme jedna kockica, na primjer za jednu porciju, par porcija kad praviš na onda se uzme ovaj buljon, razredi se ta kockica demiglasa sa ovim. Znači, buljon uvijek mora biti spreman u kuhinji da se zalivaju sosevi, krem juhe, ram, bistre svakako. Znači, ovo je jedan temelj, osnova kuhinji, koji radi svaki kuhar kad dođe u kuhinju. Tek ovo mu je prvo što radi, napravi ovaj temeljac kojeg mora da i budemo, na kraju krajeva možeš ga napraviti za sedmicu dana, ali je najbolje ga praviti friškoga, da imaš svaki dan. Evo, ja ću sad to odsijeti sve, sad ti možeš ustupati. Čekaj, ja ću sad nagijeti ovako. Evo ovako. Možda se ne vidi dobro, pogledaj da se vidi lijepo. Evo vidiš. Evo, mi ćemo još jedan put, na kraju krajeva, u čemu je stvar? Sad mi moramo sada još jedan put nasuti ovdje vode, mada nije poželjno, jer pošto se nije dovoljno dugo kuhalo, jer ovdje ima još, znači onda se može još 2 sata da se kuha. A još više je kuha. Ja ću staviti da se kuha. Šta ćeš? Ali ne treba nama. Dobro, nećemo. Mi ovaj put nećemo. Kreni vamo. Mi ovaj put nećemo staviti, ona se može još jedan